pratioci i dobroimeni došli u moj novi video. Želim sve da vas pozdravim. Danas sam odlučila da pravim pire krompir sa pilećim fileom, pa idemo lagano u moj novi video. Kao što sam rekla, danas pravim pire krompir sa pilećim fileom. Prvo što ću uraditi, ogulit ću 1 kg krompira, pa idemo lagano to da radimo. Smo gul krompir, sada ćemo ga malo na manje komade isjeći da se bolje skuha i prije. Evo, sada ga stavljamo u vodu. Evo, pošto smo isjekli krompir, stavljamo u vodu. Evo, pošto smo gul krompir isjeckali na manje komade, stavit ćemo u šepu, znači da se skuha. Pošto je ovaj krompir stariji od prošle godine, znači malo je mekan, ali nije problem, on će biti ukusan i sve. Znači njega ćemo staviti da se skuha sad od prilike i vidjet ćemo. Sad prelazimo dalje šta ovaj file lijepo da lijepo ga isiječemo, pripremimo za prženje. Evo, pošto sam rekla da pravim file od pilećeg mesa, sad ćemo lijepo 2 komada ima, znači 1 400 grama, uzet ćemo lijepo ovaj file, ovako malo ga izrezati, da se ljepše i prije uprži. Evo ovako. Evo, pošto smo lijepo ga isjekli, sad dodajemo začine. Znači prvo što ću uraditi, dodat ću sol. Neću previše sol, zato što ću stavljati vegetu i biber. Evo ovako. Znači ništa obično, kao i sve što pružimo, doda se paprika, vegeta, bibera, sol. Znači meso je friško, ja što god kuham, kupim da mi je friško i to je odmah i ukusnije i ljepše. Evo, ovo je dovoljno začina, zatim ćemo uzeti ulja, pa ću sve ovo lijepo rukom da lijepo to sastavi se. Evo. Znači, pošto smo meso pripremili, sada ću lagano tavu stavljati na šporet da mi se grije ulje. Evo ovako, pošto se krompir nam kuha, krenut ću ovako. Sada ću uzeti pileći file da lijepo upržim. Prvo ću staviti ulja malo, nek ima malo viši. Nek se sad ugrije lagano. Evo, pošto je se ulje ugrijalo, odnosno zagrijalo, sad ću lagano da spustim ovo meso. Evo ga lagano. I ono će sad lagano da kreni da se prži. Evo, pošto je se ulje zagrijalo, ja ću smanjiti na dvicu i poklopit ću da ne puca ova masnoća. I povremeno ću prebacivati dok se lijepo otvori na. Evo ga, prebacivamo sad na drugu stranu i smanjit ćemo temperaturu. Evo. Znači još ćemo smanjiti. Krompir se kuha, znači 5-6 minuta to je gotovo.
Evo, pošto se lagano prži, evo da prebacimo na drugu stranu. Još malo za čas posla, to će već biti gotovo. Evo, krompir je pri kraju, a vidimo se za par minuta. Evo, pošto je krompir se skuhao, sada ćemo ga lijepo mikserom umutiti. Evo, meso je gotovo, ne treba znači ništa više. Evo, ako sam pripremila u mikseri sve kod šporeta, sad ćemo lagano dodati mlijeka. Prvo ću posoliti da ne zaboravila. Znači, 2 prstohvata soli, zatim ćemo dodati margarina, 50 grama. I zatim ćemo dodati evo, lagano ćemo da mutimo ovako. Tu, pošto mi je ovo kamera. Evo, prvo ćemo promiješati krompir i margarin. Malo ga isisnimo. Evo, pošto se skuo lijepo, lako ga je mutiti mikserom. Zatim dodajemo mlijeka. Ja dodam prvo pomalo dodam, jednu šolju mlijeka dodam, jer bude ljepši. Znači, ovo je isto brzinska hrana, znači možeš da odradiš kućne poslove, da staviš ovo lagano da se krompir kuha, meso, da se prži. I znači za čas posla, za pola sata je nikad gotovo. Evo, to je to. Evo, dragi moji gledalci, pošto je gotov moj pire krompir, kao što ste vidjeli, umutla sam, sad ću izvaditi za jednu osobu. Koliko, na primjer, izvadim toga. Evo, to je to. Znači, lagano malo ga I kao prilog dodamo u pilet. Evo, pogledajte kako je to lijepo se napravilo. Znači, sredilo se. Može i ovako. Ja dodam malo peršuna. Od ozgu. Znači, friškog sad sam ga ubrala. I to je, znači, pravo milina. To je to. Brzinska hrana, lako napraviti sve, kao što sam rekla. Želim da vas sve pozdravim, pretplatite se na moj YouTube kanal, ako Bog da i vidimo se u sljedećem videu. Prijatno vam želim.